Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы? Бүгін число 27 март 2025 жыл. Туғандар, бірден лайкты басыңыздар, комментарий қалдырып, бұйырса достарменен бөлішіп. 5 ойды байладық. Бірде екін туған ойлар бұлар. Бұдан бұрынғы видеомызда кішкене тұрпақтарды байлаған елек, бір жаш тұрпақтарды. Урғачы тұрпақтарды байладық елек. Алардың отчетін беріп қойды бұйырса. 2 айға жақын байладым. 43 мыңнан алдым әлі тұрпақтарды. 50 күн бақтым. Алар общий бір тұрпақ ошондо 2 айдың аралығында 4000 сомдон жеді да, 4000 сомдон расходы жеді. 57 мыңден саттым аларды. Ошондо 4000 сомы жеген болса, 45 мыңден жедесе, 5 мыңден жесе 43-48, ошо 10 мыңден есе 10 мыңден айланды пайдасы. 10 мың сомдон. Ал биринчи башташым эле. Аларды сатып, мына ушул чоңдорду байладым. Комментарийде чоңдорду байла дегенден ал чоң уйларды байлады. Бардығы бирде экин туған уйлар. Арық. Буйруса жемдеп баштадым. Кече 2 күн болду буларды байлаганыма. Буйруса лайктан басып, достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкеч каналга сөз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым мындай кызыктуу, пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз. Bunun eti var, eti tüzük ele. Уже bul dayar ile bulayın yapılan et mal 10 gelip alışını aldım. Bularda 72,5 mingden bol kaldı sebebi. 72,5 mingden 75'e çeyin alındı. 5 de uy. Buyursa bularda bir 2 ay karmasam inşallah çetilip kalat. Arpa çükörü kebek berip başladım. Saarkeç bular 1,5 kilogramdan jemden başladı уже buyursa 1,5 kilogramdan. Oşonda saarkeç 3 kilogram jep koyot. 3 kilogram jeyt oşonda. Mına tuğanlar. Ar 10 günde jemlerine 1 kilogramdan koşup kete berебиз. Akırı jetke çeyin oşonda bir 8 kilogramga çeyip kalat. Hazır emneke tuğanlar. Arıq buyursa 1 aydan keyin dagı çıkarabız. 1 aylık rezultat kılıp hazır bularda şu жаңы baylandı. Mına tuğanlar. Optu köp ağalar, dostlar, iniler kommentariga жазыңыздар. Emneleri, kemçilikleri var misалы. Saarkeç jemin jeyt, andan keyin bir 10-15 minuttan keyin çöbün jeyt, saman jeyt. Abettegisi su içet. Çöp jeyt, ana keçkisi saman jeyt jemden keyin. Ana tuzdardı koşup berip atam tuzun jemine. Бардығы Құдайға шүгүр өтө сонун жакшы жейт экен, эч кандай шакал-пакал чыгарбай атат. Мына ушул жерден могул жерден түшөт, тамаштан, аткана үстүнөн. Азыр эми бизде өтө күн суук болуп кетти, эшикте почти суу кар жаап атат десек дагы болот. Мына туздарды анча-мынча салып койгонмун, ana ошондой болуп. Şunda alıp baksa bolot eкен. Мына чоңдордун кандай болот результат? Буларды эми көрөбүз. Буларды ошо эми байладым. Буюрса, будан мурунку видеобуз ошол 3 торпокту байлаган элем, аны билсеңиздер керек. Сатканда айтып кой дедиңиздер эле, ошол буюрса сатып эмесин чыгардык. Пайдасы негизи биринчи Кудайга шүгүр өтө сонун болду.
Ошо булар бирди, экини тууган уйлар да эсеби. Буюрса бага береличи. Жеткирели. Буюрса 2 айда жетилип калса керек. 1,5 килограмм жемден баштадым. Билгендер айтыңыздар, азбы же көппү? Анан ушул мына таяр неке мына жеми. İçinde bu da arpası var, cügörü, kevek. Nege. Kechkisin saman jeyt, ertemenen çöp jeyt, bak çöp. Anан абеттегисинде ак çöp багында пресс çöp жейт алдагы. Бул жагы күлөңкө, эртең күн тийген ачып коебуз. Азыр өтө күн суук. Азыр ачып койсок үшүп калат. Азгандар күн суук. Мына күн бет жагын эке. Азыр эми кечки жемин азыр эми берип баштайбыз. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун туугандар. Кунажын ушундай чоң уйларды байлаган жакшыбы же букасы жакшыбы, пайдасы? Мындай көп жылдан бери багып жүргөн агалар комментарийга жазыңыздар. Мына ушинтип биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Буюрса дагы чыгарып турабыз. Анан кимде-ким ушундай баккан уйларыңыздар, өгөзүңүздөр болсо кабарласаңыздар, биз буюрса элге пайдалуу болуп чыгарабыз буюрса. Мына ушинтип видео жыйынтыктайбыз. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан.